Okurugirira Stephen Katesugwa or speaker wa district ya Rubirizi district nibaferwa miliyoni 5 buri zoba ahabwe njubambi. Icyo kubanza ndukwabo batumbuka tubinyanza bice no butimbo bumwara nebushoho ebinyanza ebyo bukabirende bukora bimatuplying amwe nibiyongera ubwinji hati bamba bukwata bicari bito kandi bakakusa ntubantu ferwa sente ezo basa kubishaho katugamike sente zo mwezi gumwe ntubatu yo miliyoni 15 zo tukuferwa. Katesugwa nagira ngo nangwa n'abajuba abari kutega ebinyanzo mbihenda beragiro nabaferereza abashohi batahi babo habo kuba abakuzuba kurundi mabi n'amato mahangu batamu ubutimba bwicire bagura engine ushangire to y'amaronka miliyoni 15 ubwo muntu wakato kace naba namukosa munonga umuringo gwentasi. Captain Julius Ankunda orukujunanizwe ebikwekweto ahanyanja ya George Edward hamwe na Kazinga Chano nagira ngo obutagiro abisherukare bo kumara kibateganisemu omukuma umuringo ogwebenyanja bishemerere kubana bijubwamo ahanyanzezi. We really need more manpower as a factor of labor division. We would like to have many people operating with us. Ekifurisi yabayine buri kubanza bakabatera chweraho umuntu atitine ko nataragaza ukatire cyo kuzo mukoti kandi umukoti iwe to kumutayo no muya ubuceza kumukwata umutaka polisi ni kumutwara umukoti hatu bashimishe umukoti takurara nangwa ro nabakugenda batayisena mukoti usange fubiro bya bice kibaretera umutwe kuruga kuri yagaruka kuza koraje narangu kakuzayo yabaye nakato kashenka kayasohebero nkabinaine manifera nayahire musente zo bakumukwata. Bronch Kanshemeza or RDC wa district ya Rubirizi nagira ngo yamazire kumanyisa abicurukwataho kureba ngo bafuna bisherukare abarukumara. Twine hanuya brigade yamahe eri kwebemberwa Kanoma wa Afande who has been cooperative mwene kutwagira abaserikare bace twamushaba kugira ngo atongere mu UPDF ehereze aba baserikare bace umukono nambwe no murimo gwo kuwareba gukogwa marines ekwaskine na UPDF nkaguma hamiringo yo kurwanisa enjubambi obutimba 500 amato 87 entukuru 320 amarobu 102 byayo cyubwa gasha kwa Gilbert Mahanguzi.